muntina sopi olenaw kanamite ho tuni hechi tu anangaiza hechi video anave ho zau sina bonsau chunga pakai minin kipatu kahinse kinehi tuni hi mission minded generation akona kipana tu phase pongle hoking iti ho hitam ti inabol banjomo ipiham pathian na tong ho missionary ho church history pathena dinga Christian ti adinga nasata na anatong do ho thusima ini ki holim now hi tu ni hi Augustine anu taw na akon zamang zolo Augustine of Hippo ti amahin ko thusima ko na he phachom cha ini kilkom ki diu kanomin he Augustine kitibahi November 13 kum zathumle somngale liin tagas kiti Roman North Africa mun tulaya dia suk Aras Algeria kitia anapingin ehem Augustine hi pathian holo Rome se pai Patricius le pathian ta sana de ta nei le son nem ta Monica chapa ahi Augustine apa Patricius kitipa hi milung chom lungdam thailo lunghang jing jing kisen jing jing mi ahi Patricius hin azinu Monica pathian hozen ana eng bol jing jingin lunghang jingle kita lo ta enjong hin kho anamang jingin hem hin la Monica kitinu hin mi pha pathian ha kang lo le apasal adia taupi jing ahi zin Augustine pa Patricius in akhiding konsan pathian anakimun pathian anata asanin hem Augustine kitipahin neo sa hiapat anuin ama adia nisya ataw pi jinghi ana thei dal he jingen ana lunghang le jingjin nei taw pi pihin itawangin tawzong lechun phachom ponte tin anu kom ana sei pi jin he Augustine kitipahi kumsom le kum khatvel ahi in Madaurus kiti Numidian khopi ama ho namunapat kilometer somthum lakhat bela gamla a school anakai jin hichia konchun Latin pau ho anazil themin hem hichilai chun Augustine hin aloi ho to mi ho na theiga ho anaguzivin umchan phalo ta in ana umjivin anu in mit hilonga ataw pi jingle ahil na ho na sa lo helin hin ho di lo ta in pathin hepalo helin ta sa nop sa nan hin ko anawang jingin hem anu taw na athei dawal zin anu kom dal han khopi chom choma anazamang zin hem anu anadal hazin zin ahin la Monica kitinu injong achapa adia ataw na le akhaw kha na long hadda di lowin aloy agol ho mangchan azam mang namuna azam mang na khopi ho agadel luzin achen pikit zin ataw pi zingin hem Augustine kitipahi kumsolokum segi ahong lin in Carthage muna lekha simding le adia to say them na le ji them dan zildin anakal songin hem ama hi lekha them ta le het na le chi na anangai sang ma khat ahin hem Carthage muna hin athim zil sungin anu ta asan na akon analam vain Christian ho dodal Manichaean kiti ho anapomen hem chule hi chi lai khanga aloy pasal hol alha thei na din aloy ho bol ahin bolin vanoi nop chon na junom sanom ne na aila numeya kichip na ahin netan numei khat to anacheng khom hon in chapa Ediodatus anahing honin hem Augustine nu Monica in achapan hodang apom chule numei khat to achen khom akoma aseido ni chun alunghang pe sen in muna kunin achapa so anadel mangjengin hem ahin la pathin koma ataw pina hada de lowin achapa ama kom dala azam mang namun rom khopi azong ahin dal lut kidin anataw pi zomjing na laizin hem ni khat chu Monica lung hada ata pathin koma milhilong puma kap puma ataw jing laizin pathianin amangin ahin hopin na to na kongning lang khu ven atin ahile aga vetle achapa zong ama to na kong sunga anato su amutan hem hichinia pa chun Monica zong o pathianin achapa adia ataw na ni khali ahin san pi te ding ahitin lungmon na ahin neitan hem Augustine hi lekha them ta thu seilama zong them minil kal na lama zong nasata chule holam zong het gil na
nei ta hi zen na mun rom khopia na to na hoi ta ahin kimutan he hi chi ana to na abol thu pi pen ding chu Christian ho adi lo dan mi ho het sa athu zoding Christian ho pom ho to kinil ding chu ahi pen zin hem hito banga ta sa nok chon na le van noi het na chi na ho na zo si hol na ahin ko ahin manjing laizin anu monica en asapan patien akimu the na din milhelong pumin nisin tanglovin ataw pi zingin he Augustine zong anu taw na akon zamang theidia akigel zing laizin patienin ahin huwa na kidang tain ahin tongin Milan muna Bishop Ambrose kiti thu se ya zong min thang ta khalle Augustine zong anangai sang ma jing chuto ahong kimuto hon tan he Bishop Ambrose hin Augustine chu Christian ta asan chung sanga na satain ahin thu zotan he Milan muna anu Monica in ahin da lukidin Augustine jinay sa adin mi haw sa ta khat sanu to akitsen thei na ding anagon pitan he August jathumle somge lagukum chun Augustine akum som thumle khat vel a hi lain ni khat hon sunga awa len a hi le chapang o khanin la in lang simin kitia ahung kiseipi azatan he aman zong lungdong ten pathian ho pina a hi ding ta san pumin Bible alan apo a asimle rom bung somlathum sang somlathum le somla lilama suna bangin hoit en umuhite zune mot son le zukhama umlovin hule zon than hoi nei lovin kina anale kithang set be helin umuhite pakai Jesu Krista chu kivon zo bowun na phe phat na dingun ta salam ngai char chu bule ding I macha go hi unti akisim do tan hem hi si akisim do zo apa chun Augustine pathin ko na nasata ahong chaning hi chi zo chun Bishop Ambrose amale asapa Adiodatus chu Milan muna Easter Sunday ni ho April jathumle somge sagi kumen baptize anambol honin him anuin kumsom ni valzen ahin taupi zovin pathin ko na ahong changin pathin ko na achan zovin anaki ngai pinu zong dalhan chule akichen pedia engage pi mi hausata chanu zong chu anadalhan ahin kolhum ke azinei talowa pathin na tongdin anaki pedo tan him Augustine anu taw na anathei da jing akun zamang zo talovin anu pathin ahin tu cha hein Christian te zo sin akanga zui ding le kihil na theding sarman tam ta le lekha tam ta pi ahin ji to tan hem ane ago zo si pathin na to na le gen thi ha sa ki thopi na di an na pe do in pathin tu hang sam le adi a Christian ho do dal ho ang sunga Christian te ta asan na adi a hi dan sei phong le hum bit tuin ahong pangjing tan he chule tu ni chanin zong church history Augustine of Hippotin na satain pathin man chat an hi dan zong aki hezing in he Saint Augustine in Christian te adia go luta ta asan na tu sonset na tu sonset pondo apoy modan le adang tam ta pi ay dala pi un ama hi 28 August 430 kumin akum som sige nga alinin alay si hinko anabaytan him hichi Saint Augustine hinko ako na isimdo imudo teo cho hile Saint Augustine nu Monica in apasal patien haulo lunghang jing ama eng bol jing ahi jing wangin lungning en anataw pi jingin athi kon hi zong le patien anakimun he Monica in asapa ating kumsom ni Val ahong tao laisin lungha ta na thei tam ta pi umzi zong le pathin ko ma min hilong pong pumin Augustine ati na tao pi singin he leise ta sa nop chon na le nop sa na house na del zinga hin ko aman jing lai anu tao na akon zamang thei de akigel laisin pathin in Saint Augustine kidang tain ahin kowin ama anakimutan he Augustine patien ahin ta asan zo akum kirin anu Monica in anabesan in hinla lunghai sele lungmong selin asapa patien anay ta azin anatalhatan him tunia minuti hon ipiham ni siya ilung timaka pumapating koma itawzing now nga aso di kisa avalta Monica ba nga sulong hadda alova ipasale isate o ati nga
kumiza hi zong le itaw jing le pathian in itaw naw ton lawa apai lo ding a hi I pasal teo le cha teo thagau hin na ding le ta sa a ama khu adia atha bia pan tha be la atan ti ne lawa taw zom ki din minu te zo se ka hin tim ki do ve a je chu I pasal teo le cha teo e ho minu ho taw na ako na zamang zo he ai po ve zamang zo lo di hi ti hi a chai na ding ai ki remind ke no him tu ne ti thu ana ngai la chi video ne vi ho zo si pathian ni bon savin e pathe bo taw han amen